uyu mutavu mubona ni uw'iyi nka, iyi nka ni iy'ifarazi, n'uyu mutavu ni iferezi, iyi nka ije igira amahane iyo uno mutavu utari hamwe nayo na za nduriye zose iri hamwe n'uyu mutavu niho ije itatera amahane, ariko iyo bitari kumwe ije itera amahane. Hari ikindi watubwira ku nka zawe? Zino nka iyo ziri hamwe ntago zija zitera amahane, ndazikukira byose nkazikorera, nkazishora umunyu, nkazigurira umunyu wo kurigata, ubwo nyine nta kibazo zino nka ziba zifite. Zino nka zawe ni zingahe? Zino nka ni 3. Murabona yuko yino ari imbyeyi yabyaye, ariko yino ni inyana ikiri nto. Hello guys, what's up my people? Anga turaho bita mu Bigogwe. Umusore muto cyane bita Jimmy. Jimmy bimeze bite? Dio uri kuragira zino nka? Witwa? Nitwa Mfitumukiza Jimmy. Mfitumukiza Jimmy? Yes. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 11. Imyaka 11? Yeah. Biratangaje, umwana muto cyane uri kuragira inka zigera kuri 3. Iyi ngiyi ni inka ni imbyeyi ifite umutavu muri kubona, hari n'indi iri hakurya yayo. Twamusanze hano mu rwuri hano baragirira inka, yazishoye ari wenyine. Jimmy, muri kumwe nande? Nta wundi turi kumwe, ni nje nyine. Uri wenyine hano? Ni nje nyine, papa yagiye na mama yagiye na mushiki wanje yagiye. Ni nje nyine wazizituye naziragiye. Uri kuziragira uri wenyine biri kugaragara, nta wundi muntu uri hano, muri kubona hano turi. Nta wundi muntu turi kumwe na Jimmy, bamwita Jimmy. Jimmy, amakuru? Ni meza. Ushaka ko tugira n'ikiganiro gitoya? Uri tayari? Ndi tayari. Ugiye kumbwira amazina yawe, umbwire umwaka wigamo, umbwire n'inka mufite ukuntu zingana, umbwire nyine n'ukuntu ziragira kandi uri wenyine. Gira icyo uruganiriza abantu bagukurikiye, abakunzi bawe, abakunzi ba Smilebo TV, kandi ubabwira ati bakore subscribe niba urabishobora, sibyo? Sawa. Kira kano kantu kavugireho. Nitwa Mfitumukiza Jimmy, niga mu wa 4. Nje izino nka nziragira ndi nje nyine, kandi zigataha zihaze. Njewe ndaziragira pe, kandi nje nta muntu uba uri kuntera amahane, ndicara zikarisha zigashoka, nkazandura, mbese nkanazahirira amayore, byose nkazahirira zikirera. None se turi kugira ngo tuzengurutse, utubwire iriya iri ku ruhande ni inka imeze gute, kara gatoya ni inka imeze gute, n'iriya ku ruhande ni inka imeze gute, kugira ngo byose bitubwire. Tugende utubwire. Ino nka ni igiferezi, nawe uriya mutavu ni iferezi, n'iriya nyana ni iferezi y'inziga. Buriya nta kibazo. Jimmy, jya imbere nta kibazo. Imbere abari ugaragara. Tubwire ino nka, tubwire ibyayo. Ino nka ni inyana, ntago ari imbyeyi, ntago yari yima, nta nubwo ifite amezi, ariko murabona yuko ari inyana y'inziga y'iferezi. Igira amahane pe, ariko iyo irimo ikiziriko nta kibazo. Tubwire na iriya ku ruhande, ziraza ku ruhande nazo. Iyi ngiyi yo ni iyi nka ni iy'iferezi, nayo nta mahane yayo, iritonda, iyo iri hamwe n'umutavu nta kibazo. Iyo gubyagiye irarisha, ntago ije itera amahane, ariko iyo gudahari ije itera amahane. Yegere ubigire byayo. Uyu mutavu mubona ni uw'iyi nka, iyi nka ni iy'iferezi, n'uyu mutavu ni iferezi, iyi nka ije igira amahane iyo uno mutavu utari hamwe nayo na za nduriye zose
iri hamwe n'uyu mutavu niho ije itatera amahane, ariko iyo bitari kumwe ije itera amahane. hari ikindi watubwira ku nka zawe? zino nka iyo ziri hamwe ntago zija zitera amahane, ndazikukira byose nkazikorera, nkazishora umunyu, nkazigurira umunyu wo kurigata, ubwo nyine nta kibazo zino nka ziba zifite. zino nka zawe ni zingahe? zino nka ni 3. murabona yuko yino ari imbyeyi yabyaye, ariko yino ni inyana ikiri nto. abantu batagira inka nicyo wababwira, abantu badatunze inka? nababwira nabo bagashaka amafaranga, nabo bagateza u Rwanda imbere, bakaba borozi n'abahinzi bose nyine n'abacuruzi, kugira ngo u Rwanda ruzamuke rutere imbere, rugere no mu bihugu by'amahanga. Niza nkubaza ibibazo bito, ibibazo bingahe? Jimmy, biragaragara ko uri umwana mutoya, sibyo? Watubwiye ko ufite imyaka 10 iri kwinjira muri 11, sibyo? Ubifatanya gute kuba wajya ku ishuri no kuragira inka? Ubifatanya gute? mbyuka mu gitondo kare kare, nkamanza naziragira, nkanazishora, ubundi ngakaraba nkaja ku ishuri, navayo nkongera nkazizitira, nkazandurura, ubwo nyine nkazicura nka saa 12 zihaze. None se Jimmy, abandi bana batoya bo ku ishuri, abo mwigana bose nabo bararagira cyangwa ni wowe gusa uragira mu bana mwese mwigana? Abaragira inka? Oya, hari abaziragira n'abarivuyemo b'abashumba, ariko twebwe mu ishuri ryacu ni nje nyine uragira inka. Hari n'abandi b'abahungu bakuru baja kubanjura mu bikuyu, ariko hari n'abandi baragira intama n'ihene byose. Ni iki wabwira abanyarwanda bagukurikiye, abakunzi ba Smilebo TV? Ni iki wababwira ku kuba uragira inka? Mbese ni ibintu ukora ubikunze cyangwa ni ibintu baguhatira? Ese hari imbogamizi uhura nazo kuba uri kwiga kandi unaragira? Njyewe kuragira inka ndabikunda pe, kandi inka zimba amata, zimpa ibyo nshaka, kandi ndakuka nkagurisha ifumbire, nkagura imyenda n'inkweto byose. Ariko izino nk'iyo ndi kuziragira numva ari byiza pe, kandi ntago bampatiriza, ninje ubikora mbishatse. Data arambwira ati ngo nimba mfite ubushake bwo kuragira nindagira, nimba ntabufite mbireke. Na mama akambwira ati ngo mwana wanje ntukajaja urakora ibintu udashaka, ngo nce ndakora ibintu biri mu mutima wanjye, mbese ntari kwihatiriza, shaba bari kumpatiriza. Ngo press wowe iyo uri kureba nukura umaze kuba mukuru, nicyo uzakora urangije ishuri? Njyewe nkoze nkabona akazi, natwara imodoka, cyangwa nakabura nyine ngateza u Rwanda imbere, ngakora amafaranga, nkajaja ndafasha abatishoboye. Byashoboka yuko wicara hafi y'umutavu? Byashoboka yuko wicara hafi yawe tuganire uri kumwe n'umutavu wawe? Jimmy, Press umwana muto kandi biragaragara, gira ikintu ubwira abana mu ngana b'abanyeshuri? mukunda kwiga kandi mukurikirana amasomo, ntimuje munywa ibiyobyabwenge kuko byangiza ubuzima. Inzoga zangiriza ubuzima, kandi inzoga zituma ugira imico mibi, ukaja gusambana, ukakora ibintu bitemewe nyine n'amategeko, ugacuruza ibiyobyabwenge. Rero mwirinda kunywa ibiyobyabwenge kuko byangiza ubuzima. Mutavungana gute? Igihe kigana gute? Guno gumaze nk'ibyumweru nka 5 hafi 4. Kubigaragara nkaho ari nk'urusa. Guno bagobya ejo bundi, ntabwo gumaze igihe kirekire cyane. Ndakeka ari ibyo. Hari ikindi wabwira abakunzi bawe?
nababwira yuko nyine nabo bakora ibintu byo nkora cyangwa bana nabo bakora ibintu nkora cyangwa nabo bakasusurutsa abana babo bakajya baraje ku ishuri niba bafite imirimo yo gukora mu gihe cy'ibiruhuko bakajya barakora akazi nyine nta kubahatiriza kuko bituma umwana agusuzugura kandi yaragukunze. Perezida gira abagukurikiye ngo mukore subscribe, mukore subscribe, mukore like, comment na share, mukore like, comment na share. Murumva ko Jimmy ni umuntu arasobanutse cyane, ni umuntu uzi n'icyongereza. Jimmy uzi icyongereza? Yes. Tubwira kongereza gatoya uzi. I am from Rwanda. I'm Rwandan. Hano turi nahagana he? Sector district is Nyabihu. Village is Bikingi. Sera is Sera umudugudu. Sector ni akagari. Akarere ni akahe? Nyabihu ni akarere. Umurenge wa Bigogo. Akagari ka Kijota. Umudugudu wa Bikingi. isi burayizi se? Oya ntago nyizi. Okay. Kugira ngo abanyarwanda munkundire Smileable TV. Abanyarwanda munkundire Smileable TV. Sawa. Ciao. Cheers.